The Badwam Afisem eso yada sepa umre no wadaje a wode amaye multimedia at 30 yada mo ase aseda no a na yebekoso ade amamo se muguso akrokro yemu munkoso na mune yentena na fempo ene yebeye no mo nkwane ahodin kura yedie yada mo ase papa pa yada rade ase ama de pa chi na me kai wo se motor Guinness guso a wo marketing mu ye wuhia ne so wu motor Guinness na lebo na wo ho no yellow no akokosade no hu sa no den ene ya tro ho proudly made in Ghana enti nkokom enkasa me koto malt kasa open Malta Guinness because difference no e clear onu ma e full meal se kom do pa na unya Malta Guinness nko anu ma nwanza wo energy level no cry different na fe aho keka no so akonanim B vitamins no wo mu pa nti wonu ma eboa yo kama nya energy no nti me sure ko market now so pe Malta Guinness se no so say yellow no label no anodin ya mu proudly made in Ghana Malta Guinness remove ene edwoda e de rade ase se wa ma edwoda fefa beto yembie mu ne asie bia ka se ni nyina ye e ma okra ye mo awrade so mpa no hu ye mobo na bibia onye mfiri sign musuo ne nkwanhia ne atoranche mu se ye ya ye nsu ne ye ban so ene de nsu yiri no ba efi enra ekrodi enya adwen sakraye na ya yenye nneoma panimfo wona wosoro no hye hyehye nneema no yenhwe e wase no yenye ye de yie ye community ho ye mpotamu ho ne ye ankasa as community members ye betumi aye tete ye gatasimu ahwese ye ntutu murangu gatamu enkohwie enwurangu gatamu because nso oto betu akono yenyai ebi ana enyawo but ekwa akose obi de mumie nyai mumie nsesa ye suban bone no na yenma suban papa no ni kan ebeboa ye na yiye free nsu yiri mu na se gata kese pa tumi ayire bu afaso na je se wotimu se nsu no na anu odin esrewrade se enkofa ohaw bia mre obia se mpo bibia akoso wonsu ne toyinum na ewrade nya aboafo ma ena edo adai de Dr. Michael Kojochirematen C4C liver specialist Dr. Penny Waha yene ne bedi enkomo do yamo akwaba onye ma bacha me dase na bia boko nyame adaro ma ne on pai bo de nyame ase na ye juada isi de na ye kojodi aha na won so time na be she juada juada o de wudi day ni nyina me de juada pa de ya ma awoda pa bacha me dase aya de se edwuma mu so boko oh nyankopon do me wada ma yenti e livoton ne si hoyi yo me dase ma me fa eye enchiama ahwefo ende anapei na efia entwetwemu a ababetodwa by one Stephen Kens etrese yembrebo no eba black race and I say black men the black men over 60% research etrese black man bia at risk say obenya brebo problem and I say obrebo betumi atochima 60% and 30% no for the white and I say Hispanic white race na oba emma no so a ye maame nom ye nuanom emba no so a per the black race research no so ejina homa 30% of emma no so and so at risk of getting brebo problem na no and a C4C liver specialist ayarasabia no so over the years no ya to ye boase because obia so C4C ayeni mahodo ni e say then na C4C e focus on liver Ghana ha me hu region bia me nye adwuma I've worked and I'm here obi biara a lot of people in all the 16 regions so na nyame Adom ma ye adwuma so ewo oman Germany ene oman Holland so ahwe nkrofo bebre nyame hu ni se liver no ye bribia regardless ya re bia wo treat no se wan hwe wo liver na wo be treat wo yare no ebekọ ebesanya ba ebekọ ebesanya ba obi wo ho cross yo ya diagnose me ya diabetic na unim se liver no one of the major role no say regulate glucose. So just imagine say we treat diabetes. Ne ebeka say sitre yare na we yi we ni favorable no ho. When that happen abaye
cause 90 job. Into yarea who do be in terms of even sexual related problem, in terms of wadring the brain cells so enya moja be a die frusa ewo mu bia no mame papa ne etene se wo brebo no na eso ne saa moja no ansa na wenya moja kroje before the left ventricle pump akuma benkum no pump no ebe pompi moja for circulation through your veins, arteries and capillaries no na obrebo no ama ho kwan empo ansa no bibeka say oh menya 3D yare 3D malaria say plasmodious female parasite no ebe dware ewo moja ni mu no oni bebie akọ say obrebo no ho na obetena enu nti na C4C home liver specialist hospital Nyankopon Adaroma yetumi ede C4C liver tonic na we livoto no ejina ho man niama mienu livo no brebo ena tone so like tonic bia support brebo na no ena ye dia be mu that reason we ye nya organa ha unya liver tonic and I say homeopathy edro over the years even multimedia wa hache when we so be aba betina aka homeopathy edro that I mean even here ankasa you started 2015 you never hear me talking about medication rather than you see people be a herbal and I say orthodox way and think homeopathy edro they say when to kwa nko Germany when to kwa nko India wan kwa mono ne amame unya bi ade a 100% natural over close to 278 years now no ehwehwemu ababede mu di say any side effect bia enye bribia mame ofa what side effect ebe affect wo nipedua no so regardless condition bia woda so enti na umma ya so na ye ntreat condition bia ye nhwe wo brebo no it play pivotal role. It play a serious role. As it says, C4C liver tonic, a syrup no, a can't with daily life of home. A kola, to say unya wo na kola no start to say odi from age 12, 13, 14 ekono started na mano a liver tonic. Wa wutie mi a wa buru mfie a 12 years no who say C4C liver tonic, as I say, a part of you. Na say be also there no a condition. You are diagnosed with say, oh, liver no touch ma. If you are the how bebre neba, hepatitis B at the bar, hepatitis A, it to me the bar, liver touch ma, utminya jaundice, liver touch ma, unya liver cancer, liver touch ma, unya niebe cancer, srade to me doko. Brebo no say liver fat no we liver touch mama me we no mutumi ya we wayira say especially we nifa no etumi eya wo ya etumi ya sometimes some abnormal pain bi ejina wutimu we tie unhu brebo no among ye hwe hunama kwa ni mu a brebo no is one of the largest hunama kwa ni na obeka wakoma obeka wo kidney wasa ubeka wa hrawa ye wo lungs ubeka wo bibia brebo no ahonden esu esin emu hunipadua mu akwawa ni nyina nti ade a C4C arasabia ya to ye bo ase ma me ya hwehwemu se na wo ye pharmacy kura na se wo tie a bibibia wo bi no bomoden na frɛ na nya C4C liver tonic ni bi we homeopathic medicine first of 8 kind in Ghana because Ghana ha unko homeopathy asabia okrampo ana unimi ye C4C ubeba no bia na ye ma bibia as radiologist remedy ye de ahoni egu nsuo mu na ye the food color na ya transfer that form of energy frequency say ni the homeopathy dura ye bia belladonna na ye de egu mu say ye dura ye bia high avena sativa na ya transfer that form of energy near the doom. You see, the refined modern homeopathic medicine. Mame, available in the pharmacies. You see, asanya utu kwa Europe now call apothec pharmacy bia upe homeopathy drata ubenya bi uko US now upe homeopathy dra ubenya bi Nyankopon Adom so C4C
the aba because of what send ya won to kwan ansa na wakwa akonya homeopathy eduro etumi ato na se bribe eboa kwesi broni na napomudin ekoyie na obi betumi aba betena menimu in Holland, in Germany, na se bia nipa no ni age utumi se 85 90 na still ahonde wo ho onkra any form of is it Adriano like say aside so beat say crutches mu and no so wheelchair mu ne bia no kra Adrians like so no so kra crutches edi no say obetumi anante na ahonde no ewo ho without those things no na ehun ebehia say wonsa ebeka C4C liver tonic syrup na etumi esiesie obrebo no ama hoanden. The liver in itself no have over more than 500 functions. Na eka 500 functions na just say a dose ye. Enti ubehia syrup ebe buana na honden etumi aidebe ewie insu atuto ye awo aba gidi obi biara including myself we are exposed to the cold. Na ebasa na brebo no decrease the level of glycogen production ewo nipadua ni mu se na ebetumi a produce glycerol. It say when nya liver tonic bibi ebeboa na brebo no na one at any weather all weather kwanye befa so adjust na say honam betumi atoto yi a emfa yare ahodo mbrewa na akoye bibia ewo ho na enne ye special promotion na senior last week me beye no nipa no yetumi sene koma no until the first person first caller obefre line and me betu dwa no unza beka we for free wontua even 1 cent me bachotio me say only first caller only first caller and a first 50 callers so ebenya 50% discount now we saying ya free delivery number no 050 00 40 328 050 00 40 331 05000 4331 and 05000 4328. Oh, share so agona doben echina from Tuesday to Friday metena se ewo agona doben to share was rebru konyako agona nkum agona nyakro be share wo agona odoben from Tuesday. Papa fancy Dr. Michael Kujeche Matena yete no kanofro. First call out the dre, there's no more than 600 or say. Delivery free, Jenny free, Mr. Bow live on home buying. Yet I say now Design and Technology Institute, admission 2025-2026. It's Mr. Trumike na fa or Banoko na wa umu na uhu say dear, but we here support kakra. Now when your certificate, now what you mean your Jumana Cassia dear, and a young called Design and Technology Institute. 1 more year precision welding, fabrication, design, innovation, graphic design, sound engineering, animation, ninyana one more a year ninyana. Timestro, oh, her Mrs. Obata, woo, baby, I say, who so a fetcher. Just a Bibian say, no, I ye, Manasanim, dear way being shown Cajon 0541 693534 0541 693534. Now, we need Design and Technology Institute. Enkasa. Mami fa birthday yi ba ku infam. Happy birthday nko Emma Mensa Alfred Kwasi. Happy birthday Mensa Alfred Kwasi. Erade nshira wo Anglo Gold Ashanti Obuase. Erade nya okese kusi so be kese pa DJ Amuz. Ene wish you a happy birthday. Obi ene odu wa woda bia no. Erade nkoso ante na nimu nchiro. No nya okese kusi so be kesi dun kwana emen e wasase so medi afia amankwa tamaklo sister Sunday be oye guy otwa so dia hosepe